ala tukumbanisye ni vamwe na Seneta wa Makueni Daniel Kitongamanzo kutetea magavana aiweta kanati mwamalani itie uiti va Kenya. Serikali ya Kitui kwathana kunengana ithekasya kwa kakoti ni kana kuthengesya uthukomi kwa mwene nthi. Mutongoi wa Mwaitu Makueni Rose Musio kulana na utui wa koti wa yulovyo yulu wa ndosi ando mamuva yumwe. Na sivitali wa Makueni kunengane uiti wa matu utendi vikutani ya muthenya wa kwisuviana na nzika. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhoja tutambanie nginya muthia nyenita wa Robert Mutuku na kesha Rwandinda twalula Mauvoo wa kwanzia ya meko. Na tuyambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonetie uiti ni kana seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitongamanzo ni wenda kaunti ikatate kutulwa muti kwa mauvaluku alamethitwe mekumbilite maundu ma uiti. Miaka 10 mbitukuku mauthukumio kwalika mokoni mama gavana. Manzo weta uone thina umanitwe na serikali ya kati kuselesa ilovia na kiyo cha thukumi muveane uo bala oyu mekwendekethia uiti utungu serikalini ya kati kwa vanene ni wonanyo wa uwo ulathukumia mesilite mokoni ma serikali cia kaunti. Mwandikitu Benjamin Mwaka nukweleza. Senator Daniel Kitongamanzo ni wailela mavaluku onthe ma uiti mokoni ma serikali ya kati aiweta kana mutua kuselesa ilovia cia kaunti ni umwe utumite kaunti itethwa na utongi wa kuandika na kuiva matakitali misala yo ivindela vyanie unduma na kuthoa miyo ya masivitali ya kuyana masivitali ni onthe ma kaunti. Serikali la nene niyoze mapitio kekani malekilie devolution ya health ikapika kula kwe mwene nthi na kila county government ikapangithia uiti wayo nesa kwa kutwaa mbesa kuu ila sinthe twaiselewa na kwa kutwaa miyo yonthe yo thukumi patali tenda mundu utakuniwa skani katika hospitali ya serikali lakini skani enda ukuniwa nzana ni mbesa mbinge. No iyo ngwatanio cia thukumi sektani ya uiti inatangasi kana ni ciambie icie iseso ya kukolanya sai milioni 8 no kana kwalula katiba itethesie kuseuvwa kwanza makungamia uiti yani Health Service Commission no kana kuivena county uthukumi wa uiti na kuutunga serikali ni akati ta kisomo na usesei wa nthi. Manzo no wete tambia yini vatontheka ikalea kuyania uvo wa uiti ni mutheesia katika county ni constitution kila ngwe maiko ulia ni utungwa ingi kwa national government kila kiu kitikika kutena referendum kana kula ita kunetwe ingi nandu onthe ma Kenya nosu wenda wewe ya wibina muno katika serikali hizo. Onuyovo Senator Manzo no weta maunungu nisio amo no meanie kwisila mbunge sielea kati na Senate na nzia imetuki vula weta ni lazima mawithi uliko kuthukumia ma athukumi ma uiti mailwe kwa miaka kauta sekta ya uiti ithitwe ikumbilwa ni mikomo mingi ona kuviki ya kaunti imwe ikamavuta matakitali. Kila kingi anda meenda commission izinetwa na kusobwa kwisila katika mbunge siele na maetemu ya wa muthembosu itu matethesio ndu batonyeka withe mwe ao sini wa bitukirwa daktari ndailite kuthukuma atemu yani kuthinza ndu atemu yani kana kunengana ndawa atemu yani ailite ndemu yani na makuna we wibina muno ona alama tana kuandikithwa alama ta community health workers ni mailite kwithiwa mupangoni makaandikwa ni kaunti na matiba wanesa. Vindani ya kampeni President William Ruto ni wathanite kuita na kutangia sekta ya uiti kwa kusuvia nzama ya kungamia uiti yani Health Service Commission no kana yithiwe kiao katika toa serikali tene na ilasi ya county maunduni ma uiti na uandika nine sindu ila kuma serikali siametio kwa siambia itaisa kulungala kwa uiti waleta usobwa ndo waleta katika katiba na wasobwa neza onabainda kitalendo na thina matakitali mondani meusubikika maibondo bailete masubi wa kukwatwa ni mwa utondo corona ino ye matakitali maingi muno na maisopo katika uthukumi wo kuma va myakoni ya mbunge ya Senate musini wa Ilovi dilivote ya Vilingi wa Mauvoo deta wa Benjamin Mwaka. Mubea Benjamin Mwaka na indi we musiaisia no wende we maundu ma uiti makatungwa serikali ni ya katika na serikali nene nengelelio woni waku kwisila ili tatu kenda imwe itano
wambie na Ndeto TV kana kwisila Facebook page ito ni Mutongoi TV na ingwithi wandikunikila mautomani maku tuende yete. Tuisonga na mbeni kana governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julia Kalombe mwamba na muvea wa itheka ni matongwe sema ofisa mamuvea wa koti musini wa Kitui kuona kitheka kila serikali ya Kitui yanenganie kwi muvea usu wa koti mwakani wa 2016 kiloloni cha kwaka miako ya koti. Gavana Malombe hainena ikomanone yuni waweta kana muvea wa itheka wa serikali yake ni unengane kisio cha kitheka nthini wa kila sub county kwi muvea wa koti ni kana kwaka miako ya koti na kuthengese uthukomi wa koti pakuvi na mwenendi. Onesimus Chalo na livoti. Serikali ya kaunti ya Kitui kwisila kwi gavana wa kaunti ya Kitui na muvea witheka serikali ni ya Kitui ni matongwe sema ofisa muvea wa koti munene wa Kitui kwa tambuka kithekani kila kimanyenyoni va Kitui chakati wala serikali ya kaunti ya Kitui kwi mwaka ni wa 2016 yanengania sehemu ya kitheka kiu kwi muvea wa koti na kana kwa kamiako ya koti wala umundi koti wa kwa tefso ya kuomya kitheka kiu ni gavana Malombe. But ours today was just to come and show them the land. So 60 meters on the frontage of the main road and 120 meters going inside. The land is 0.8 hectares. That translates to about 2 acres. Then the process of how they will get the allocation letter has been explained by our assistant director responsible for planning, that the judiciary here in Kitui will now write to our minister responsible for lands, and then the minister responsible for lands, Kitui County Government, will write to the chairman National Land Commission through the coordinator of the National Land Commission, who is based in Kitui, requesting for allocation of this particular land. And since there is a PDP which was approved, and since the county government is in agreement, and since there is nobody who has a legal claim here, I think the National Land Commission itself will have no problem issuing the allocation letter. Malombe inene komanwa weta kwisila muvea witheka serikali ni yake nukunengane sehemu sietheka kila sub county ni sia county ya Kitui kwi muvea uwa koti no kana make miako ya koti ileka atethesia mwene nthi kukwata haki. Our ministry responsible for lands will put in their performance contract that effort to identify at least half an acre in each of our constituencies and reserve that land for use by the judiciary. We have also agreed, because maybe it's not appropriate for the judges to stay within the compound. Also, we identify land within a radius of 5 or 10 kilometers maximum, and we also reserve that for them, but that will not be in the performance contract. What will be in the performance contract is at least half an acre in each of the 8 constituencies and reserved specifically for the judiciary. Nake musili wa makwani kuma kotini uwa Kitui rilimo na ula evikite kithekani kikuwa na sehemu isu ya kithekani wa wetani uniko munene kwa muvea wa koti kwa kukwata kiwanza cha kwa kamiako ya koti unakwithia methitwe maivivinyana muno miakoni ya koti munene wa Kitui wala watungia muvea wa serikali pondo wa kuose tambia ii. Promised yesterday, you told us that we have reserved a piece of land here, and you said you did that in 2016, which was actually good. And I told you that if indeed you had reserved that land, I've been hearing it also that there is a land which was meant for the judiciary. I'm glad that it is true. The land is here. You have showed us. And that is actually the purpose why we are here, to see the parcel of land. The problem we have is the constraint on space. 2 of the magistrates serving here in Kitui currently are doing their work or delivering justice in the corridors. So literally, they are dispensing justice in the corridors of justice, in the corridors of the courts.
musili wa makwanu aweta musili munene wa makwani bambe ya Kenya Mwandu Martha Koome nukwithia itambuka ba kaunti ya Kitui kuona kiwanza kina kuosa mavalua macho kuma kule kwa serikali ya kaunti ya Kitui mbe wa kwambesi utumi wacho kana kutwa yesi ya miako kithekane kiu. This is something that is welcome. The space here is sufficient. Once the paperwork is ready, Your Excellency, I can assure you, I will invite the CJ, and the CJ will be very glad to come and receive the allocation letter from you. And also, I think it's also an opportunity for the people of Kitui to welcome the CJ in this county. Because while she has visited other counties, I think she is here to visit here. Ndilivota Vilingi wa Mauvoo kuma manyenyoni laiva Kitui ni Onesmus Chalo. Musumbi Dr. William Ruto ni waumia mwamulo mevea yonde serikali yake inaengani kilungu cha miongo 3 yulua yana cha mawia kwa amuika alame umina mauvundisio mamuvea wa amuika NYS. Ainena cha dhini cha kumina mauvundisio kwa amuika ma NYS kisioni cha Gilgil kaunti ya Nakuru. Musumbi Ruto ingi ni wakadhi ya maundu alame di twe maitedwa ni amuika ma NYS bala ingi wawe takana nimekuangela utalo ula mosa amuika kuma ngili 10 ginya ngili miongweli ndini wakila wosan Jacinda Munyao nukwelezi. Graduates, for your achievement so far. Musumbi Dr. William Ruto ni weye ya muvea wa usisi wandi ni kuvada kilungu kinyiva cha miongo 3 kwa dhiana cha mianya ya mawia kwi makulutu ma muvea wa 10 udhuku mikwi amuika cha NYS. This morning, I have also instructed that the task force that is currently undertaking the terms and conditions of service of our policemen and the prisons service members. This morning I have instructed an extension of 2 months be made available for the task force so that that task force can also include the National Youth Service, terms of service and conditions of service to ensure that the service, the National Youth Service, joins the other discipline forces. Ruto aweta kini kiutethesya mautwika ala amuika asuma kwa taa ni matumikane saa na vala wakadhi ya muvya usu wa NYS kumana na kidito chawio cha kwailia mekalele ya Kenya muno maunduni ma uimi na kusuvia mawidhu luluko. Be able to get the necessary training and skills for them to make useful contribution to the development of our country, while at the same time broadening the pipeline of qualified young people into public and private sector as well as self-employment. Ruto enene cha dhini cha kuvitukidhiwa kwa makulutu ma NYS kisioni cha Gilgil kaundini ya Nakuru. Mutongo yuo ingini wakadhi ya muvia uwa NYS kwa mivango yo ya kutethesya serikali kuikidhia udhukumi mwailu kwa kunenga na adhukumi aleme kutethesya ndini wa maundu maki mitandao ma serikali. And we will leverage on automation and on technology to provide efficient, effective government services to all citizens from wherever they will be without having to queue or having to wait in any office, because services, government services will be available online. And I want to thank the National Youth Service for being part of this transformative agenda of digitizing government services. In addition, I appreciate the National Youth Service for what they are doing in their service plan to escalate its participation by expanding enrollment to ICT and STEM in its technical and vocational education and training programs is a highly welcome indication of commitment to establish the youth as indispensable engines of transformation. Musumbi ni wathingilila kana udhukumi uu waile kutwewa ni muvya wa kiwuna wimi isosoni ya kuinza masilanga mainyivathi anaimwae na kundu kwa kutia kiwu kila mwaka. Ni kutethesya serikali kuikithia agenda siayo ovamwe na kwailia kinandu cha muvya wa NYS. We want to double the intake of young people joining the National Youth Service from every location in the Republic of Kenya as a mechanism of creating
sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent. Ndilivotea Vilingi wa Mauvoo ni tawa Jacinta wa Munyao. Twisonga na mbeni kana umundi umuthenya wa kusuvia matuka na World Hearing Day hospitali wa Makueni ni watambua muthenya huu kwa kuonengane witi utendevi wa maundu meukonia mathina mamatu memwamba na kisise kinene cha kuita mathina mamatu cha Hope. Madaktari mamatu ni menda enendi kuyumilia na kuthimwa matu ila methiwa na mathina itina wa ukunikili kuonania kana utalo munene wa ciana nini na muika wina thina wa matu uvathukanu na baumbeni pala unakonanawa na andu alaku Caleb Chalo watiania nesosoyi na atumanisia Mauvoo. Ni muthina ula kwa amwe ta mwekali uu wa Makueni wetha wi wa vata itina wakwete mwana wake ula withitwe na thina ukonya matu otondu ni kwelesya umundi ninetie kamwana kakwa kokosiwa matu ketha na thina wa kwigua ukethia matu mako sometimes ni mekwa sometimes makasioka lakini ninatona kukawa umundi na nasiwa na kaitwa kasiwa twandikiwa ndawa tiwe eweka thini wa kutania muthenya uu sivitali wa Makueni ukwetwa mbau ni sivitali wa matu Kenya wa Hope Center ni mathimana kuita vatendivi ene nthi kuma icio cikivathukanyo tanzi imwe ya kutania muthenya uu. Lucy Muthiani ni avisa kuma sivitali wa matu wa Hope Center na ni wawetakana kwera no kunikeli wona namba cio utalo wa awauma matu wende na kuongeleka va Makueni na kitumini kiu kwenda onthe ala mokusia thina ukonya matu kulivoti nthini wa isese cia witi na ila ciina mbonge cia kuitia matu nongi kuthinikiwa kwitene. Kwanana na research ila twikite oku andu ala mena thina wa matu ni aingi nithitite tuona andu aingi na umuthi tu expect atu kwate namba ya andu aingi no mokie no tonete almost on namba nsio mutu uye specific age ya mundu ya miaka ina matu no kwata mundu yoyote kumona kana kasia wao yu dikiona mundu muku ena miaka enaendanga monango. Joseph Maselani wa mungami wa sivitali wa Makueni ni wawetakana thina wa matundu kwata andu akumoka otondu vesilaua indi muika na ciana no ikwatwa ni thina uu na ula weta wene mawau angi mwini kiko nthini wa matu kelele mwingi kati wa itumi ingi ni wenda cia imethe memetho na ciana cio nundu mutembele kana kuselewa kutambia kwa kana no withe wi wona nyomusio wa kana no vethe vena thina wa matu nthini wa mwana no useo tukamaelesya ene nthi ma Makueni kana mathina ma matu kana mawau ma matu ni makwata miika yonthe ti ati makwata andu ala manatumia kana ala miaka yo inasonganga ona ciana nini ona muika ni makwata wa na saa ingine woka ukethio ciana sina thina wa balance kana thina wa umana kutembea kana kakaselewa ni milestone cia kutembea no hivi andu umana ni cha ukiende saa ingine itwa na itha thiwe thina wa matu na tuji kuelewa nundu matume wia mwingi pe kwigwa na pe balance na pe kutembea na sio ndeni signs twaile kala otuisisia o ingi tukasisia kana matume unya discharge kana sindu ciuma matu kana kulia kwigwa ngimena ciana ni nda no ma device uka monitor kana kaku in case of any problem no sio kama address tene nundu tio sio ukikana kagesa either na thina permanent why utona ku control ambo iye ukatimwe mado uthio munini kwa ekalima Makueni ni kana thina wa matundu kwata andu akume oka indi ciana ngina muika no ciethe cina thina wa matu ongia cia imakikulwa kusisia ciana cio ni kana ila cia kwatwa ni thina wa matu kana cio na nyanda lili yonthe ikukonya thina wa matu malivoti nthini wa isese cia oiti. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kuma va sivitali ni wa Mother and Child musieni wa wote. Mubea Caleb Chalo na indi wewe thuthwa tusubie matu ni kana maikaye zika na indi ni ukulitie woni waku yulwa wendekithia wa KMPD wa maundu ma oiti kutongwa serikali ni nene kana serikali ya kateni ona mundu kwasia ti wailu serikali nene ni ya ile posa mubea uonekana madaktari maitu maike kuthinika ni Jonathan Chalo kumaka kusi nongea kasia ni asia musumbi ni alikelele ni kana lungalia maundu ma uitu
uiti nundu ni makwamite asieta wa Silin kuma Mbondoni ndena unengelelia mawoni ma kwisila ili tatukenda imwe itano wambi na ndeto TV kana kwisila Facebook page to ni Mutongo TV nukasonga basa etusiokedeti Inengo ni kivadukanyo na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Jiri joo kidogo twende Yo bundi as you do get you apart from part you know and why is still to 90 mena sinduni na tendo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu au mupata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabya sindu cia nyumba kana interior deco kekio baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbathi before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni taku confirm kila nisi kana ni jago sawa vyo iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni danza na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saa 4:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde wiyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituke ni mutanisia wambie kwidepend na eba uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni ko yanza ni mausuwesia one we atikote Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Nina udhocha ingi tuendeye na kumanithia muthenya umwe tina wa musume Dr. William Ruto kuleana na utuyo wa koti wa yuluvyo wa kwitikilia kuandikithwa kwa ngwatanio cia ndu cia andu ma muvai umwe ndongo ya Mwaitu kaunti ya Makueni Mwandu Rose Museo kwi umundi ni watongwesi atongo yangi kuendea kukosoa utu o hayenda atongo ima kanisa kwithiwa mustalini wambe kuleana naguo enena kavindani kala evikite cha thini kimwe cha mathiko utoini wa Katolani wodini ya Kikumbulio cha ithio kaunti ya Makueni musioni waweta utuyo ta utonya unenga ivuso kwa ndu cia muvai umwe kwikinya kindu kila kiuthi uvathukanu na mituo ya ngai mwana mauvundisio ma Kiafrika Keni Mulinge na Mauvoo. Ni
Nthini wa chathikisha savali ya muthia va duniani ya Eric Mwema kumotuni wa Katolani wodini ya Kikombulio South Kibwezi ni kaunti ya Makueni. Valaini na Rose Musio kwa soka vanene otuwa kunenga na lingilia kwa ngwatanio siando Mauvoo mo kuandikithio na umwe chuma kivitu ni kotua Supreme. Vaiwa takita kiwotho theta mbia imbe ya kwitukilwa kwa ndu ila sithito singune Mungu kumana nasio kwitha sienda uvathukona na mituo ya ngai na mavundisio makithio cha Mwafrika. Hili jambo ambalo Supreme Court ilipitisha ya kwamba wanaume waoe wanaume wengine, ya kwamba ili Kenya tupate msaada, hiyo ni aibu kubwa na ni kuenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni wapi uliona kuku jogoo anafukuza kuku jogoo mwingine? Iko kama kuku wanatushinda akili, Supreme Court ambao tunajua ni wasomi wanakaa pale, wapitishe hiyo. Hiyo ni kupitisha ni kusema nini? Hiyo ni aibu mbele zetu, na mimi nasema hivi ya kwamba sisi kama watu wa Makueni tukataane na hilo jambo kabisa. Uneni uamuzi uyo kama muthenya umwe na President William Ruto kutangasa muungamo wake kukonya kilingi sikicho nthe valolan lelnenotio uwa kotua Supreme. Kwa yenda tongo imande ni sionthe kwithwa mustalini wa mbe kukosoa kina onge kuvania nzianthe ya metua kwa muika na Kenya kwa jumla. Ukuli wa musio uyo valawa kwa tamboni MCA molote wa chama cha Wiper wa wodi ya Kokowaiya Elizabeth Mutindi. Kanisa lijitokeze kabisa liweze kukemea jambo hili, kwa maana hatuwezi soma juu ya Sodoma na Gomora alafu turudie Sodoma na Gomora kuifanya, tukijua kile kilifanyika Sodom wakati walifanya mambo kama hayo. Hili jambo si geni, ni jambo ambalo ni la shetani amelileta. Tukilikubali hadi limepitishwa na Supreme Court, hiyo ni kukosa heshima mbele za Mungu na kimkosea Mungu adabu, na hakika Mungu akisimama na akunje shati apigane na mwanadamu, unajua kwamba tumeisha. Kijeto yete kila sindu sia muthembo sia mundume kutwana na mundume kana mundumuka kutwana na mundumuka kana ku associate ume kwe wa associate. Biblia nekiletwe ona Quran yetekelete sindu isu kwetha Muslim ndeza kwetekela mundu muka associate na mundu muka nginondo ekana nisia mwe ola wangaiwa ete to multiply na to use sia mbetiwa pastor eko huko atutabi maondo asuyu Vala tumiangele kanyambi vile ya undu Sodoma na Gomora sia kwatio kuna kumakula kuinga ikumana na kuendeshe metuo thatio. Musio wa kanya metuo hii katiwe tiva kaunti ya Makueni vevoka hindi Kenya kwa jumla. Sisi hatutaki hasira ya Mungu ionekane Kenya, ionekane Makueni. Tafadhali wale ambao wanaleta agenda ya wanaume kupendana kwa wanaume, meendana si anasindwi tuawe nao. Na uide twisi ibetile itwa nani mamotesiana etwa eweto na etwa ina siana tiwo nipe mwitu nongiba lotwana. Tumekataa hiyo sheria, na wakenda waambiwa kwamba sisi kama Wakamba tumekatana na hilo jambo, na wale wako na mambo kama hayo hatuwezi kuweka sheria ati tukubaliana na dhambi ambao Mungu amesema ni dhambi na sisi wanadamu turudi tuseme ni sawa sawa. Haiwezekani na hatutaki. Kwa hivinda ya mbevyu ndongo isiangwata ni wile nene siya kireti vandhi ya Kenya President William Ruto na Raila Odinga wakana wachumwa kini na kwati ya ni imesingini ya kulena na kukoso otuyo uwa koti wa Supreme. Ken Mulinge Mutongo ITV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Tuwa Mauvoo asu ni kanangwa tanio ya Tavaniava kaunti ya Masaku ya Machakos Clergy Welfare Forum. Ni aelesia kuyani wako ni uneni wa musumi Dr. William Ruto wa muthinyani wa iyo wakuleana na utwi wako tiwa yulovyo ula unetikililie kusewa kwa ikundi cia andu mandu ya Mauvoo umwe. Ngwatanio hii ni yenda kwithiwe na walani musio wa kusia mituo taisu ya andu cia andu ma Mauvoo umwe vanthi ya Kenya lamane na itina wakikalo kimwanya kanisani wa Deliverance va musini wa Masaku. Daniel Mwangala alivoti. Bishop Julius Kidingo ula wanena itina umbano wimwana ula watayo kanisani wa Deliverance va musini wa Masaku
niwombula kana nimekwitha maikwatiania vamwe kukemea siku ta isu na kuendea na usukuma atongo imekese kwetikilia ona vanini mituo ta isu kutwaigo vanthi ya Kenya. Tunasema hata hili jambo ambalo linaongelewa la same sex ni rahisi sana kusuluhishwa kama litakuwa na watu kama hao wameungana pamoja. Manake mwenzangu akiwa chini huko na mimi nikiwa juu huko, tunaweza ongea na tukajua vile tutakusanyisha vikundi vya kutoka kwetu tuwaambilie kuhusu hili jambo. Manake tukisema litaongelewa huko juu katika forum ya parliament na pia Senate, itakuwa pia kuna watu mashinani hawana TV, lakini sisi tunaweza kuwafikia na tukakusanya wamama, tukakusanya vijana, tukawaambia ukweli. Kwa hivyo tujulikane kwamba Kileji forum kama hii ni ya kuleta umoja na kuweza kujenga mwili wa Kristo na society. Manake we are teaching the Bible and the government. Uneni wake nduko watambao ni Pastor Francis Kavila ulawa kulia tongo imakende ni kuendea na kwatia ne mwana kuvoya muno kondu wa ndino ya Kenya na kuthuthia muikamekese ulikamituo ni taisu ya nduusi ya mivai imwe. Ruto, tuko pamoja na wewe. We are condemning that. We cannot agree with this. Na kama wachungaji tunastahili kueneza ukweli na ukweli bila kuongeza kingine, ya kwamba Yesu anaweza, na kama wanamkubali Yesu ataweza kuwasaidia. Ili sio nzuri, na kama lilifanyika likamaliza Sodoma na Gomora, hata sisi hatuwezi kulikubali. Ukavindani kauna ke Pastor Duncan Mailu ni wenda atongo imakwatie ni vamwe nikenda kwikithia kana ni mamina mathina la maende na uvinye ya mwene nthi tanza na ngalama yulu ya mikalile na ende musumbe wito ona opposition maima na kana bindazi aza ni na thelile ne kana majali maslai ma mwene nthi kwina nza ona tabania me ona nza nundu nando na kwina thina munene nundu icio cia school fees ni bine asia ina kwina kendo miundani mata makasomethia ciana kwina thina munene na twenda wacio bikie musumbe no ibikie andu onthe ona ketha ni batoneka makatila mnusu wa musala wo kwebindena makatethia ene nthia labine nundu kwina thina munene na indi tuyacia kana ba yundu utalongawa undu watianzia no ulungike no kulungwe okwana no ndu na kwacia kana wacia wa mwene nthi ni walite kwithukiwa ni kana kukethi wocio nundu kithokwanio na makao maingi na ndeto mbingi tinzio na ithe twenda kwacia kana ni tukwendea nthi itu mugo na ni tukwendea kisio kitu mugo na tuyacia atongo yonthe ni manenga ndaiya ni kana ngai wa ituni hata iwe. Asanteni sana. Daniel Mwankela, Mutungwe TV, kuva kanisani wa Deliverance Machakos County ya Masako. Kungi ni kananza manene ya tumia mambai kaunti ya Mombasa ni matula mote utui ulauna umiwe nikoti wayo lovyo huwa kunenga ne mwanya wa kuseovya ikundi kwandwa mandu sia muvai umwe matongo wewe ni Dr. Edwin Muga atumia animenda utuyosuvya iwe itheka wewetakana we utena mituo ya wa Afrika na ni utui we na ndoni kwa nthi ya Kenya wala ingi mamukathi ya Musumbi Ruto kumanwa na muungamo wake kwi muthenyani wa yoloa mituo iyo. This pronouncement is a danger to the existence of the social structures, and it is extremely dangerous to the family, which is actually the basic unit of the society. We ask the public to be on high alert in exposing the evil people propagating same-sex marriage or homosexuality and other vices that are related to that. We as elders, on behalf of many elders and the community of Mombasa and Kenya, demand that this ruling be rescinded with immediate effect, and action actually should be taken against the errant judges who are Africans in origin and they know our background, and yet they went out to do things that we know are happening now in the rest of the world. Bringing a new culture, new way of life, which is alien to our African tradition. We are glad
that president has taken a firm stand against this repugnant ruling, and we stand with him in solidarity as Mombasa County Council of Elders. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu kutuwezesha kwa uzima na afya na kuweza kufika hapa mbele yenu. Pili ni kumshukuru rais wetu mtukufu William Samoei Ruto na wanasiasa wote wa upinzani na hata walioko serikalini kwa kupinga uamuzi wa mahakama mkuu ya Kenya kuhusu jambo hili la ushoga na usagaji. Hili jambo ni la masikitiko makubwa, hasa hususan kwamba watoto wetu ndio walikipitisha hichi kwenye hicho kikao. Ningewaomba kama wao ni wa Kenya, maadili mema walilelewa na wazazi wao, wajiuzulu kama jana wao wamejiuzulu. Tuichanisia na Mauvoo asuni kana enendi mawodi ya Kivou ila yimuingia kati ni mamienda serikali ya kaunti ya Kitui kimetatala ya kuikithia kana ukui wa kithangathi kusini Kivou ni watethia mwenendi. Kikalo na inenzi akodho maundu utandithia uwa kithangathi wa ile utethi mwenenzi mutukani wa weta kana utandithia uwa ithitu wende kwa ilungu ya saa onetina wa serikali iko kuna mungu utandithia uwa na vila walisa kana ikali ama itetheka kumana na utandithia uwa lima kumatheka kikuitwa matuku mengi na tuyakwa hata mwosungio itwethwa na unanya mwingi indi nitwetikila na uwa nitukwenda ngavana wa Kitui County ambaye ni Malombe ethie na mwoloto mwanu kutonya kutethezia enendi ma Kivou ward methie na mubango musio wa kutethwa ni kithangathi chu utunena bano kithangathi chu alama ibika ni loaders mevo angili thanthatu na methia wa andu 300 kuma ambeza makwata ambesa nini isu cia thibu cio wani andu mathika makwata wakuingilia ana na 300 twenda county government maelezeneza kana ni mambani kana ni malifti bani ya kithangathi na malifti bani ya maka kavindani kauna wa kule minister muveani wa mawidhi uliko kutambuka kisioni kielelo ni kia kuikithi kana ni wala ni mitalatala yotandithia uwe mwamba na enenzi kwendeka minister wa environment mheshimiwa Mwendando wala niyo CC waba au ken ground amicha na Kivou nikutwetikila na twengenji ubizi wa county nikienda withie nitunya kwithia na mwango musio either mabingwe kithangathi enenzi ma Kivou mate kithangathi kwa olondo kilotonyo matethia kana mabinge kithangathi nikienda wize kwithia wanango wa kithangathi gucha Kivou ndunendea Otauni watu la muti serikali kwa kila waweta kana wasania wa koti na uwendeye kuma maloli ni alama kuwa kithangathi kuma usini onakwithia utandithia wa kuwa wa kithangathi wongamisa kaunti ni ya Kitui tuya wani moza na jambeza cia sezi baktia tuiziza nazo indi tuiwa be ze kwikwacha kana be muto be abe kikundi kioza ambeza lakini ketwa kwa kaunti ndilaumu Governor Malombe nikwitha Governor Malombe nalikioyu lakini laumu system ile natumika ni serikali lengi ya county nikienda withie nitonya kusovya mubangozu nikienda twekeze kwithia na kaumu mwingi wa ground MCA wa ward na keni waweta kana nukuikithia inenze ani meutethekana utandithia kule Governor wa county ya Kitui Julius Makau Malombe aikithia milati ya kwenza mengeto usini niambia na mwiyo nundu mena ngamya magwetia kevela na kwata kevela no kithangathi kienyu kigongamwe mundu na niko mutheri hakuna mchanga itawahi simamishwa Kivou ward kuchotwa. Hiyo ndio nasema sisi na Governor Malombe tutaweka regulations zile zinafaa na tuta-involve hao watu wa mchanga, sio cartels. Tunaelewana? Twenda mbloka bakati withie no kaathingiria andu bane kana balane enweneza akilie ediani kuzogwe komiti ya kungamia muthanga kwotu andu atume vutini no tukwate machifu meana machifu ele ndio kitu moja sisi ndio tunapiga
kukaa na sisi viongozi. Kwa maana gani? Mimi nataka nipitie mahali pale, ati nipitiwe niongee nao watu wanaitwa, hata mimi siwajui majina, nimeyasikia hapa, lakini sina haja na kuwajua kwa sababu nyinyi mmenichagua. Kuna department inaitwa Ministry of Environment, ambayo hiyo ministry ndio itashuka because ndio inasimamia mpaka national resources, ndio ikuje itengeneze maneno na mpangilio ya mchanga. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Kivu mwingia katika kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Na indi museisi yetu iti aweki wanunda mathina suma wasiatu ethi wana mo na indi tuikwate kana kiyo chai kalia suma Kivou nikiwika na maitetheka ni kithangathi cha usu. Tuisonga na mbeni kana mubea wa uimi nuwendeye na isiso ya kwika ukunikili mithanga ya isio kivuthukanio ni kana kutetheisya kumanya mbolea kana muthemba wa mbolea ila ilite utumiwa ni aimi maisio kivuthukanio cia nthi ya Kenya na ingi kukwatiania na mubea wa kwika ukunikili maundu ma mbeu kefis kumanya mbeu ilanzio. Uombulwa ni minista wa uimi Mithika Linturi kamindani ka kuvingwa kwa maonanio ma uimi kuya Eldoret kaunti ya Uasin Gishu chathi kila chatongwegwa na monini wa Musumbi Rigathi Gachagua. Certified seeds. Tungetaka kuuliza Kenya Seed muendelee kufanya campaign kwa maredio, kwa ma TV, kwa mabaraza, wakulima wetu watumie mbegu ile certified, kwa sababu tuko na hatari ya watu walaghai na wakora kutengeneza mbegu na kujifanya ni certified, na hiyo mbegu haikuna mazao iko nayo, na tungetaka kutaharisha wakulima. Ningetaka pia kuuliza zile idara zinashughulikia kufanya musako, kuondoa mbegu badia kutoka maduka zetu, muweke bidii ndio wakulima wasiumizwe kuuziwa mbegu ambaye ni badia na si certified. Kwa hivyo ningetaka kuchukua nafasi hii nikiwa kiongozi wenu ambaye anampenda kushauri wakulima, musingojee mahindi toke nje kwa sababu itaharibu soko. Yale mahindi yote mko nayo kwa store kuanzia leo saa 8 muachilie kwa ile bei iko, kwa sababu ni bei nzuri. Mukishindwa kufanya hivyo mutapatwa na ile mahindi ya kutoka nje na bei ya mahindi itateremuka mkiwa na mahindi kwa store. Kwa hivyo sisi tukuwa viongozi wenu ambaye wanampenda, wanamshughulikia, tunashauri nyinyi leo nikiwa hapa kwa niaba ya rais wetu, kwa niaba wa serikali yetu ya UDA na Kenya Kwanza, tafadhali wakulima katika hapa Uasin Gishu, pande ya Kitale, pande ya Nakuru, pande ya Kakamega, tafadhali muachilie mahindi ile iko kwa soko, bei iko sawa sawa, iko mzuri, ndio muweze kuweka hiyo pesa kwa bank, mujipange nayo pale mbele. Lakini lazima tutaharishe nyinyi, kwa sababu sisi ni watu ya kuongea ukweli, na lazima tuongee ukweli. Mukikaa na hiyo mahindi kwa store, mutapatwa na yale itatoka nje ya baini ya bei ya chini. Mambo ya maziwa, ningetaka kusema nikiwa hapa, tumekamilisha mabadiliko katika Kenya Dairy Board. Tumetoa ile board yote ilikuwa hapo, tumeweka board mpya. Ile board ilikuwa pale, ilikuwa captured na ile state capture na conflict of interest. Kazi ya hiyo board ilikuwa ni kupeana leseni kwa mtu moja ambaye alikuwa analeta maziwa ya powder na kuweka hapa kwa soko. Amenunua shilingi 10 kwa lita, amekuja amechanganya na maji na kutuuzia 120. Aindi museisi tunamba kwikia ngithi wa Vilingi wa Mauvoo niona Daniel Mosia nzinga yasia twende na ukwatiani ya kuma kivani na kasi yake thewe timu ya mpira wa volleyball ya skulu wa kwa Nzanze kana kwa Ndanze alame kigene saindi masindanoni ma volleyball ma ile mbeta ya Afrika kwa yandi ya Morocco na masio kadhisie va Kenya kiokoni cha Omonde na indi ekatwikile ngithi oba utwithiane saa 3:30 kwa Mauvoo nangi nyeni tawa Robert MUTUKU na Sharon Ndinda atwala Mauvoo kwanzia ya meko kwa oyu tiwanesa.